Аллара бестәхтәнәгәддә җыбы күрдүк манна сыры олустен сыдам маныякка аллара бестәх киенин диекки маялыр хуолга мотель А306 былырын аллан беркөлели тура. Бу манна мотельге оттон хоппардарга айнеттарга оны кытта тимир көлүннән айыннаачыларга олустен табыгастак вактабиттер де келендер хуунан таранан да барак кытын хеп оны кытта хонон өрөн хыннан турук кутун сөп. Аллара бестәкка сыры олус элбәх белдетер тимир сол аяны кытта. Онука конон өрөн хыннан ахарга багар таңа суйтаран суунан таранан ыларга бертэкай А306 ден мотель аллан былырыңыттан үлелир. Мотель 10 косток ыпыра, сып-сырдык, кукуналак, хыннана хиддәк. Икки этәһенен душ, туалет үлелир. Аны тимир солтан ылжыттары сылгылыр өңө эмие үлелир. Мантанан барага улахан гаражтах, элбәк масына батаргыхтах. А306 мотель ана эхияка курутун ахагас.